jewe ndi ndobanzi jewe ndi ndobanzi twakoze gushimba bazabatora bagatishingwe nibakagira izindi z'imbuto kujya gaba gutatu musore habamo ibishimbo by'imbuto zo zamere sikishimbo cyose hoteli aya habamo indobanzi z'imbuto habindi zo kurya habindi zo guta jewe nari mu guta ariko mbangira indobanzi ariko ntibanzi haitaki nini Mungu wako sema ni kitu gani aliyetoka umanipezi sema ni kitu gani haleluya yasagi mana yashebe yasagi mana kugira imana mu mana yakazituka ya umuntu ufite ifuzo nazari karatasi hano we maze dusuri umuntu ufite ifuzo nazari karatasi hano twandese ku mana yashebe nayo mujyaye ino mwarere za bindi bizikaka mugerege imana yakazituka boko bari kuvuga amashutse n'imana kuvuga unahitaji nini kwa Mungu wako sema ni kitu gani aina gani ni gari ya Toyota sema ni kitu gani aina gani suni mambo yote ukimupata leo umepata vyote hata kusumbukia ya ulimwengu tafuta Bwana Yesu upate vyote kwa mambo ya chakula usitie shaka Yesu aliwalisha watumia giza ulizo nazo hata ubankuze ijambo igitaramo kirabakuze igitaramo mu mwambaro uzubwira abatuzi kire tutashaka gusa wo kwimuka ariko no mwambaro z'abambara abantu bose kandi korabira akoze ntago z'abatutsi bari igitaramo kiragira mwiza wa igitaramo kiragira mwiza kagororoka ngisaya kare mu bimavuwa tujya gushira nabo maze urabona tubwire Imana ngo Mana kirira bene data Imana yakaze tugaye Bwana sabira hari umuntu washize mu agapapuro k'inzoga ko zananiranye iwe niba ntabashize muri bwange tugiye gushyira ikibazo cy'inzoga hano hari ibinyobwa byinshi dukure mu nzoga inzoga tuyikure muzaba mubavuka mumwe n'abijyanye n'inzoga twese inzoga mubavuka Bwana unafa. Bwana ni Yesu. Bwana Yesu. Haleluya. Wangili
wangiriye neza, wangiriye neza, wangiriye neza. ibiryo by'abana agafata n'imyenda y'abana akayigurisha ngo agure inzoga tukitugira ngo usize Imana yonyine Tumeze nk'abantu wangiriye neza, tumeze nk'abantu wangiriye neza, wangiriye neza, wangiriye neza. Imana yamene data imugirira ibintu byizera ijana hejuru y'irindi ijana. Hallelujah.
bibiri ari ibintu bibiri bibaye vuba bibiri abagabo babiri bafite ikintu gikomeye kandi si igikombe abagabo komurande maze mutegere abagabo babiri muri iyi minsi bakoze ibintu bibiri bikomeye bikora ku mutima aba sinzi ko nzoba bafite uwa mbere ni makanika uwa kabiri ni kazitunga ikubera iki natekereza umuntu ibintu zimeze hanze kuko turatinya kuza benshi tubaje gusenga ariko wongereje amasaha icyenda kandi iyo bizurira nawe n'agahanda kabundi kagera sipinde n'inshuro 55 bahambaye kuko narengeje agera gutya muri ano masino n'akaboko kamwe nta muntu yasize umugore n'abana iriya kabasanga zo gufatira n'ahandi ariko we yakuye mu buryo icyo kintu umuntu arakindusha imana n'ijuru tagishimye nawe ndashima kabisa ikindi nashimye uriya mugabo nawe kandi cyanyuma noneho ibyanyu zasubijwe imana n'ijuru muri twe dutunge noneho amasengesho y'iki kugira ngo uriya mugabo w'amashini akava muri leta ari koroneri ntawe umukubise nta n'uwamukubise kugira ngo umugambi afite ku mutima uzopfaho rumeze neza kuko no gucungura umugabo siko kuri ibyanyu barangiye utasubijwe n'uzosubirayo noneho tugomba umugabo umugisha tumubwira ko imana imurinde kuko abantu benshi imana imurinde kuko agiye kurengera ubwoko bw'imana yamwishe umutsindira urugamba ariko gusa ntimushaka tubigire umuntu utubura da uko gusa umuntu asigara mu mutima we tuba imana yamwishe umutsindira protection ikomeye Oh,